Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kasno sinoć obratio se građanima Srbije. 22 časa i 30 minuta je ovdje u predsjedništvu Srbije i ono što je za mene važno je da kažem ljudima u Srbiji da je vreme da se ujedinimo u pokušaju da naša zemlja ide napred, u pokušaju da podignemo stopu rasta, da spustimo zaustavljenu inflaciju ispod 8%, da poboljšamo životni standard naših ljudi. Sve naše razlike da pretočimo u naše demokratske prednosti, ali da počnemo da se bavimo ozbiljnim problemima, mi koji moramo situaciju na Kosovu i Metohiji, ali i svi drugi da uradimo sve što možemo da naša zemlja krene napred. Ovo je poziv svim ljudima u Srbiji. Hvala svima, i onima koji su mi pretili vešanjem i onima koji su mi slali poruke podrške. Samo zajedno možemo u budućnost koji će značiti bolji život za naš narod, poručuje Vučić.